na wira witu ni twiretwo ni constitution tukerwa mbere ni national organs kindu twika appropriation ya kugaya mbia iri guthini wa ministries. Of course how hari ona challenge de ngumihutia rita hanini tondu tutikinyete handu National Assembly ina autonomy kana tigirwo fiu uhoro wa kugaya budget ni ukora bado kwina tururigi twa kuma treasury turarehe makauga twekirite ceilings ona mweka ate tutigikiria hau kuri maundu tutarahota gwika na nikyo kwiragwo this power of the past bado tutiri turamenyita wega tukahe uhoro wa oversight ya mbeca icio thini wa national organs tugacoka tukahe wira wa kugayania bia kuma kugayania bia between national government na county governments na niyo itago division of revenue hari iguru twagaya icio ri tugaikiria senate ithu tutingika kindu gwitagwo county allocation ona tungienda because ti wira witu senate ithu twagaya between toga makoya 400 billion niyo maguthi marore na formula ria yarehirwo ni county allocation revenue allocation commission mamenye iguthie cigana na ikuru iguthie bilioni 10 na yoramu tondu ni nini ikuheo bilioni 3 kana mbeca irikuga kuringana na maundu maria mekiretwo thiini wa watho na maundu maya ni ta population ni ta maundu na poverty index kana thina uria ungikorwo wiku na maundu maria maroragwo kire twitaga parameters ucio ni wira wa senate tondu senate nayo ihetwo one duty ya ku protect county governments ni wira wao magerire magaya mbeca icio ri magacifuata uria cirahuthika na hau naho ni handu hangi hena challenge nene ungijuria tondu tutikinyete horo wa kurora mbeca icio uria irahuthika ungirora county haria tukinyete 15 years of devolution mbeca iritu twarite thiini wa counties ni ciagire uko ikioneka no ngiuria andu aiki ona ni moi at least ni monaga tu CDF no mationaga cia county so we still have a long way to go. Wironge wa National Assembly ni hihi tu tutanakera hau ri ni failure shesheni hakuhe nawe.